Good morning guys, welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Marag. Okay guys, today is Sunday. Kadtong ganahan mo soroy sa Canigao Island. Welcome mo tanan guys nga mo soroy diri. Ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Guys, mao ni view sa atubangan nga porsyon diri sa Canigao Island. Okay. Sorry na mo diri guys. Okay, mo nga tong isla. Kung unsa kanindot ang kuan sa mga turista nga ganahan mo sorry diri. Bawal gihapon magdag baboy. Pwede magdag inasal pero diri murag diri ta mo palit ba? Niya open kini alang sa tanan niya kuan kung namoy mga tent pwede pumukay usahay makuan ba mautdan og mga cottage tungod kay nangaguba man lagi ag kuan kanang pag-udit ba pagbagyo agubang mga cottage naguba pagdamo okay ra mo magdamo mga tent nga ba at least na ay option kung namoy matulgan. Okay, balikon ko sa mga turista nga ganahan mosoroy sa Canigao Island. Welcome mo tanan diri nga mo bisita og magmuni-muni sa paraiso sa lungsod sa Marag. Okay, today is Sunday niya manimbata guys niya pwede tang mo kuan diri mag kanang tampisaw sa paraiso sa lungsod sa Marag. Iko live diri sa Canigao Island ang paraiso sa lungsod sa Marag. Okay, today is Sunday niya magpadayon na guys ato ang advokasya ang pagtabang sa turismo diri sa lungsod sa Marag.